kini usin bezo se na pon cha ben lem ne hi bin janla video na ki se man ta pon a hin la igam sung inam sunga janla athil so ho to ki goma jani ni ho cho het so ke hen 15 August a hi in hi chi hi India adinga ni lo pi ta a hi in ni thu pi ta Independence Day a hi in hi chi zong chu mun tina ku ki cha ten zong in a nit nu vi ti ho zong chu akimu in mun chom agam kaya zong Center Force ho panla na zal le security force ho panla na zala hi mun choma ground na zong hi Mars pass bola heta chu India flag zana anapi na ho zong anakimu in hichi chungchanga igam sung enam sunga leader hon ipi aseiwa a hi lo le thil ipp LHUNG ti ho hi he theme na divin hin 17 tu ni 16 August 2026 Sunday ehta in zanla in seiman lo je wa chu zanla athil so ho jong neu khari jaw sa hitin wai khem chan mei te cm pa hin tu a jong hi community zo se kita san to ding khat la khat kilung si ta hin khoma khat la khat kita san to a khat la khat a cheng khom chu ki chot to ding cham dila hin khom ding a hi ti a jan hi Independence Day speech ananei na ajong chu holim na anabole ti jong chu mo a hi in chule Center Force hon janla a chu clinic ti ding ha hospital e ho Chochanpur gam kai sunga kanan venga clinic a jong hi a hong lut novin heta chu hospital sunga jong hi Thal hon san ge jong a hin hlawe ti chu mo a hin ipz a hi che to bang thil so ham a hi lo le nam sunga lam kai hon I to bang thu a hin seivam ti ho jong chu me pin he thim na divin ga seu hitin chule jan hi a 80 Independence Day in a man nawa SIMLAI izat ham khan in participant abol nawa hi SIMLAI mi som nga lang hin hospital anna hlutnu ve ti jong hi mo en SIMLAI mi som nga lang hi hospital chan ge a hi anna hlungu ve ti jong hi mo a hin nge chi chu ipg ham ti ho jong hi het thein divin aban bana update in bol de wa hi amas sapenin ga velohan tu le tu a hi Indian government le Myanmar government Burma government ho hi ke ho na chi hajinga Indian gambe khat to Burma gambe khat hi san to ding ti a hi to gon ane wa hi ni chunga hi chandil gam kai sunga pillar number iza jan ham khat hi chong hi topic iza ham khat ai na sei wa hi ta ni chunga hi Kuki Chief Association ho lam kai na a lam zot na ho jong ananei win hichiwa India le Burma in gam ki le to ding ti a to gon anei na chung wa hi ka lungkim po vi ti a ki phin na zat ana bol ho jong chu in a sei wa hi ta in azi chu hi chilai gam kai ho chu Burma ong ki hin lut na hi le chun imi isa ho hi mi iza nam khari Burma citizen na hi hung ding da na hi hung hi tai ni ji chun min apu apa khanga ko na ana to phana agam chu kingai lu a hi in to a jong hi gam nom ta in Switzerland a hi level za min a hin la ipin na gam khiala hi gam ingai lut ding hi lo a hi na nom han lang nom hi jong le ipin nagam ilian nagam khatchu ingai nat na za chom a hi in izi chun Chandil district gam kai sunga civil villager ho si tua house ho lam kai na a chu nakizot no vai ta chu a dei lo na thu ho ana phone a hi in tu a hi evet ke na hila kolgam sunga mi pi ho jong anom po win alanga India gam sunga civil ho hi ta Burma gam sunga civil ho hi jong le ama hon jong anop lo na thu alanga he phong win government in na to anei pa hi ke hon pom thei po wingi ti a jong hi thu phon na na bol ve ti a hi na ma sa chu India lang si sa nom lo a hin tu a hi Burma gam kai sunga civil mi ho jong hi mi za nam khar ki phina tu a India le Burma in gam ke le to ding ti na chunga hi ke ho ka nom po ve
love ke ho deina beya gam ki he to hi thei pon ti a jong hi thupon a hin bol love ti chu nga he thim theine divine se wa hin zan hi chu Independence Day a hi in India a dinga zalen ni ho kum som git a thin na hung ki mang to a hi in ngichi akiman na a jong chu wai khem chan in thu seina an nein kampopi gam kai sunga thil so chunga jong demna ana phongin aban le tu a hi community zo si tilhen kuki a hi in naga a hi in a hi lawai le meitei a hi in pangal a hi in nepali a hi in ngichi ho zo si manipur gam kai sunga cheng community zo si alin ania lovin khát là khát kita sana khát là khát lung si ta chen khoma khát là khát ikithu to vai le gamu hi khang to ding a hin la community khát là khát hi tai ki do to jingova khát là khát ki ka a kita sana a lawa hi le etp thai ding ham et khan to na thai ding ham tu chan ge ya kum thum chan hung ke boy a hi tai ni chiwa jong hi manipur hi backward na I chana kinung chal hi tam hi chi ho jong hi igel khom wa igam sung inam sung khang to hen iti vai la khat kita asan na ine yu wa khat la khat ipan khom angai tai ti a jong chu zan hi Independence Day an man na wa thu an sein a jong chu hi ti chun holim na an nei ti jong chu mu ai in ngaban la e ho ku ki cha te chen na gam kai mun chom a jong hi cycle lang hi ta tam chandil lang hi ta tam more lang tengno pal lang hi ta hi lawai le kampo pi churchan pur ti lang ho a jong hi gam kai a jong hi Independence Day phateta celebration anaki bol anaki manga hi chi Indian Independence Day kum som gate alhin na ho jong hi zana nei ta student izan ham khat rin jong ni sa hen lang go zu hen dai kai jong le hita chu ama hon jong athai top so wa school za chom hon jong participate a hin bol wa hi chi function lo thin theina dinga pan a hin lawin mars pass bol loi a hi lawai hi le hita chu participant za chom la sa ho loi a hi lawai le to culture dance vet sa a hita chu program chom hi lo thin thein ding chana hi anaki mang a hin la churchan pur gam kai sunga student izan ham khanin hi chiwa pan anala na wa hi ni asat wal ji chun hi chi participant anabola mars pass anabol ho chun ni sahu chu an tho zo lo dan a hi in hi ji chun hi chi Indian Independence Day celebration aga zau student is an ham khat mi som nga lang hin ta chu ni sahu tho zo lo ji chun hospital an LHUNG vi ti ho jong hi mo hin dam mo na za chom ne ya a hi lawailen ni sahu khama hi ta chu hospital an hlut no vin hi chiwa hospital an hlut student ho chu mi som nga lang hi ta chu hospital hi an LHUNG a hi ve ti jong chu mo hin mi zo se a hi di pon a hin la ni asat wal ji a chu mi khen khat a tho zo lo uma a hi lawai le hi to banga ni sanoya thu sei chief guest hoi ta hi lo le minister za chom in thu a sei na wa a sei sot wal ji wa chu student ho ni sanoya ding ho chun ana tho zo lo dan wa hi in hi ji chun zan hi celebration Indian Independence Day celebration ke bol na a hi chapang mi som nga lang hin tho lela heta chu hospital chan ge LHUNG jong hi ana umi ti chu mo ahin e ho gam kai se a hi po in zan hi gam danga jong chu ivet na hi le e ho chu amuna pu la jeng wang chu aki po in ahin la gam dang ho chu mars pass a bol na wa ku na chu ki zon do sau jeng lama jot no wa hita chu direct nga thu a loi hon jong akan vai ta chu mars pass a bol jeng ai chi ho chu security force apolanga ho chun mi zon do na ho ahin ki choi win hi ta chu a thu ho chu aban bana hi ground na ko na chu an ho do over hospital a lut jeng a hin chi to banga climate hi tu a jong hin na sata ki khel a hi ta in masanga hi chi to bang Indian Independence Day celebration an ki bol jina a hi gamdang danga chu an jong le e ho ku ki cha te gam kai sunga hi chi to
bang he an umbi se lo a hin la tu a hi ivet na hi la chun ku ki cha te gam kai sung jong hi I chan ham khana deforestation hung uma kani le hin bolwa a hi lo le mi pi hung chen khomwa I khosung I veng sung ho khopi ta hung so pha na hi humidity hung sang a hi ta in nga sat jong hi hung sama ma kum dang sang a jong tu kum ho hi hung sang a hi ta in hi ji chun student hon jong I chan ham khana hi tho lel na anane wa ni hlum ke ya hi ta chu mars pass bola a hi lo le ni sat noya pungka thum lang ni sa tho a na panje wa chu hi chi to bang nan na ho he ana hlung a hi in a hin la hi chu ho hi khoti ta serious a hi po in dehydration ti ding ham ni asat wal je a chu tui don jingai a hi in gol cost wat ji a hin hi chi ho je a bo chu he ana hlung kha a hi win khoti ta serious wang chu a hi poi ti chu he theme na divai ga phot no hi in a hi le ZANLHAH a thil so ho chu mi tam pin chong in het deu a hi in PC nursing home til hen nursing PC clinic ti ding ham a hi lo hospital hi chi kanan venga hospital a jong hi center for SHOH CID khat hin ki puya hita chu adam lo khat hi mat ding a hin go vi ti a hin hi chi adam lo khat a hin mat god na wa hi nupi ho hong ki ko khom wa ta chanu hon pan a hin la ki no wa mat god pau chu atin no vai ta chu namat thailo di wa hi ti a hi ana tingu vin hi la na sata hi kino to na ana uma ngita chu center for SHOH hi hospital sunga hung lu no wa adam lo chu kaido ding ana god jing wa hi ni che wa hi ta chanu hon pan ana lawin ama ho pan la na zala chu ana kaido man povin a hin la ngichi ana kaido man lo wang wa chu I chan ham khana hi boy na hi ana ummana heta chu security force ho jong hi lunghang wa hospital sung na san ge a jong hi thal ho ana hlawi ti a jong chu mo ai in hospital a chunglang bang chunglang jong chu kap na ho jong chu heta chu asimen ko leujing a hin mi pi chu za la center force in thal amo hla jong chu phana phamo a hi lawai le hospital a mi adam lo I zan ham khat ki jena dam ding deina a hi chilai muna hu ga umahin gal ilung kham na ka to a hi chi to banga hospital na san ge ya center force in ahin buluwa hita thal ahin hla na chungu wa chu koima alung kim lo hi tai na ban le apolanga ahung na gari chu aga vet no vai le pangal ho khat an ti hi chi pangal pa chu CID a hi ti a vo zong a vo vin thu do na ho zong ane vi ti zong chu mu a hin masanga pa na ki sei a hin igam sungu wa hi pangal ho lut sa po ti ani le cha in pu pi chu a phai man chau le iman cha theina wa chu mang chau ti a hin la igam sungu wa hi nom ta hla sa po ti a ana ki sei jing a hi tu a hi pangal chala kiti ho hi het nai lo mai the wa hi pangal ho lungthim hi za chom be ein tu ai ban noi le se na pangal na ho jong hi ve leu chun koima to kito no bi se lo chu muslim ho koima to kito bi se hi chi ho to hin lung khat ta ina cheng khom bi ti bi se lo chu to negro ho gam negro mi vom ho het de wa hin hi chi african gam sunga jong hu negro tam pi chu a hi le hi chi negro ho la a jong hu christian job ho hu neu khat pha a muslim sa ho zom ho hu ama ho gam kai sung ho apoya boy ji chu hi chi to bang lungthim si keng a hi je wa chu I gam sung enam sung wa hi a hi theal ama ho hi free movement bol sa bi set po ti ti a I nam sung ki ven theine ding dei sa na chu an ki hlang sap jing a hin la e hon ne le cha khat be ni be hin tha lut pi wa a hi lo le e ho a dinga thil pha khat a hin bol vai le e ho chu mi iti saying ha milung niaw te ti deu ham milung len te ti deu ham e ho hin ki mo la sa yang chamna full right ki pita banga hi I koi pai jeng jiu a hin hi chi wa hi chi pangal pa jong chen tu ni a hi e ho gam sunga I chen dan I kho sa dano a hi lo la koin lam kai a po a koin I to bang to go na ne ham ti a vet li jing a hin hi ta chu ama jong hin center for so hin puya hi ta chu adam lo pa jong hi
Center for Son mat ding ahin got dan wa hin hi zi a chu nasata hi chi hospital a chu kino to na ana hi in hi chi chung changa KSO Churchanpur district hon zong press statement khat a hin bol ven ama hon a sei na wa chu tu a adam lo hi chi PC nursing home a hi adam lo tampi nat na za chom chom ne ya a hi lo la ki cha na ne ya nat na za chom chom nei dammo tampi hi chalai muna hi kizen a hi in a hin la tunia center security force on hi chi hospital munna hi chi hospital munna sanjong dim lo hela adam lo izan ham khat na thal alha wa mi pi a hin su ling law wa mi pi a hin ke chat sa wa a force u mangcha a hospital muna thal na san ge a hin law hi phamo kasawe demna sangta kaneyu ve hi chito bang he avela ahung kit na boina ahung uma dammo veisi namuna dim lo hela hita security force on a force mangcha a thanei na mangcha na ahin to kit no wa hile cookie student organization Churchanpur in Center for Sojong ki diem loading a hitai hi ti hi thupon a hin bolvin dunia jong Center for Son hi chito banga adam lo ki chen na muna protest bola a hi lawai le ki phin na bola thilsi ga bol jong hilo adam lo na muna hi chito bang to gon aneiwa thal a hla ho bang hi cookie student organization Churchanpur in nasata demna kahin phongove ti a jong he lekha a hin sovi ti chu iga he thei de wa in phon wa hi in a hin la hi chi janlha THUSOH je a chu mi tampi hung ki khom ho lung han je a chu bolero akang khat jong chu an hal ha pi wen a gari na san ge jong chu an hal ha pi wa hi in a hin la hi chi janlha a gari a hal ha jong chu police on JCB mangcha a tu jing ka chun agari ho jong ahin kila do ki tawe ti ho jong chu mo ahin he aban le e ho gam kai sunga hi ivet na hi le thil hi I hold it that na hi le e ho nam sung boy na ho hi mi khat le ni phat lo ji a hi lo le mi khat le ni lung thim si ji a nam khat u cha khat kina na hi jing ahin lam ka hi e so ke wa hin chung lang noi lang ti ai ki khen ahin hi chi ki khen ho jong hi vet nai le tu a jong hi lam ka hopi sunga hi geng tai ma ki vai po loya umovin ama ho hi su na tong ji lo chu jan ting le hin kham na thei za da pe vin hi ta cho kham ting le boina ahin sim ji wa hi ti a hi in tu a jong hi mun tina boina na ho a hi chu ho lo hi ama sapena ki man jing nita chu ama ho hi ama sapena pang jing dana hi thu thut ki mo a hi in ama ho ji a hi khat la khat nam khat ki ka a hi lo le tribe khat ki ka a kina na jong hi hung so sang ji hi ta hi geng tai ma na to wa zule sa khamna thei za da pi wa hi ta chu ahin til tengole ama hon nam khat min mangcha hi lo le organization khat min mangcha to gon ahin nei tengole adang jo si jong chun hi chi ho organization hi chi tribe ho jo se chu me phalowa hong ki gela khat le ni ki ka a hi boina hung jong le community level a hi lawai le tribe level a hi boina hung so do jenga hi a hi in hi ji chun masanga pa na kana sein civil organization ho hin I system o ikhialo angai tuni a gamsung namsung vengsung a jong hi authorized ki bol lo ho hin vai hop daw han lang na to da lew I gamsung hi khan to machal na lang ki hat ding ahin la tu ni ahi anom nomin hi chi min mangcha ahi lo le chi organization min mangcha hi chi ki loi khom na min mangcha chu to gon ahin nei la ama ho chu ahi lo ki hello hi chu ai wa nga chu hi chi organization min ahin man ta ji wa chu mi zo sin hi chu ki vet da jing tai ma hi hung ahi ni ki boi na ho hi ahawin ti chu man lo hil khat na hi khat la khat ki ka kina na ki vo na ki vet da na hi choi pungjing ahin la CSO lam kai ho hin
ema veng sung kitup ta veo hitin authority ni so ke wahin hi chi ho chun vai hin hom leo tua hi igam sung inam sunga boina sim ho hi hung thip zep ding hi chi kalwala chong chu mi nu mi pa ten I cha te ho phateta ki control hitin in sunga mai cham sim ho hi phateta abol hitin I cha te hil leo han igam sung inam sunga ki vet dan ho jong hil hom ding a hi ti hi iga sei beo hin tin tuni ku ki news mang cha igam sung inam sung boina chung changa holim na in nei thei ho hi chan chu a hi in tu apat na hi kanam mi te ho kain tep nom chu igam sung inam sung sim tup na dinga hi nang la kei poimo hi ve nang na poimo kei ka poimo poiti a ki gel lovin kei pang hit jong lang aman hin bol na ta tilowin I bon chawa responsibility kila o hitin pangkho mo hite kana me te ho to a hi igam sung inam sung boy ne kumli hung hling ding ai tain kum som hung chi jong le to a idin monova idinova ku ki cha te chu nam chawai hi mi du da lo hi mi gen thei te hi sum du te hi iti wa hi le ai ho le ho ki sei hi bo vi inam sei sit angai pon inam dem angai pon khat la khat kilung sit ta a pan khom ding zo hi to go ne utin khat la khat ki sei sit sanga khat la khat ki pa cha to a khat la khat ki thu khom ding zo lungel pa zo hi ei ho khat la khat nin I mindset pa hi khel lo han inam sung jong khang to win tin cookie zong chu I chan ham hana develop ding hi ti pa chu a chaina ka ga sai the tin tu ni cookie new sin pe a hin ngai lo zo se na chung che win ka ki pa in a bon cha ven pathin in phathei na bo jing taw han